Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajingsiat tia gas jong kipulet ye kinong hikai kalapen bitar ye kibabuan balang. Na kalyang Presiden kahinyo Trap Integrated Territorial Organization uba don bagdkar ulapan ramjor ye kajingsiat di kitendong leer pensat khmat she kinong hikai gibayaki bandawa ya kahok kajongki. Sho ulo ong ru baki pulet kimla bansiat di kitendong leer pensat khmat namar kinong hikai kimde kinong tu kinong lutie ni kinong penkul marsnong. Ulo ong babaro shitayo kilayaki bat kilapan pau bakin ya rali henry kaniye kadai baki bor district kimler kam. Uladawa na kasorkar baka de ban sospon mardor yu inspector uba klempong uniform baru yu DSP uba syo banyat ikinong hikai balada kasorkar kamle EA na kalyang kaseng kan saya pet kumno bakan le nilai ba kumne ini ki polis kila bailet long aba ya ki kan thairu lang handle action ra kene kala long behind kimla ban use do flashbang dani do tear gas persha di kini kinong hikai kini kimdei kini kinong tu kinong sono kinong lutie kinong kumar snong aba baro stayo kini ki bakti kinong hikai kila dan batai shai ba ki kinja kata karali kentor balai pat ka feel kani ka police department lani kata ka district administration baka kwa ban pendi ba they have the power they can do anything what they want kila ban kan de barricade baro arsni license ba lani hak tu pemenang tu mesti apa tamba kimle muta pa abi ban pendi ka jela meknya ka de police state ngile ka bor but ni dawar na ka sarkar badai ban suspend you to inspector mena uba without dress dalam dapang uniform, use you to tear gas, kabalong illegal, what you to DSP ru, ba handle, ye kinong hikai, bosyo, bangyat. Lum kumta, dadaga sarkar kamlay ay pinsayamat, kay kabanjia, ba we love to give surprise and we will keep on giving surprise. Nging istanat mahaban ay, baday, bakani hika sarkar, kaba jakortam, kaba ka sarkar ayu kung kanya, kaba kalot, kaba manla bat kaba ija kor kani ka sarkar kada ka basalen ro punjo tangi ngi dawa be sarkar pada kumno kada ban pembe kani ka kam lung kunta kumsaw kan ki par ai kani ka ding kan kalang ta kami pat kan kur adu la sai pada dat nakade anju ki kimle ai nimban se ngi happen sin de kwat de ki kala. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.